ese nano hiri izuba barimo gushaka kuvuga ko ngo riri gutegwa n'ibarabara ry'umukara Deko neza cyane kuko ngo rimeze nk'amajaje ririmo kwama rizamuka direct cyagenze Nabay muraho icyo kwati niki yashize kuri iri ngiri se mugutinya kuryambara bitewe n'amakuti muri mu ntamukumenya ayo byageze reference fashion designer Kentucky muri Louisville yabazaniye igitangaza kwambara neza mukaberwa amakoti meza costume full cyongoga ntituvuze nizi y'abakobwa n'abahungu ameze tatuje pose ibyo ntabihari kandi muri Amerika hose free delivery ahuri Indiana Texas ntaho utaburi Washington DC hose reka tuje kwa FM irita iruka muri FM sawa yego no konda reba aho inyubako aho ziri umanukira aho mukayira ko ndabona hari amayira inzira nkazibiri nimba waturutse ye wamanukiye ku nyubako ye tondagira ugo rubariro wamurumanukana aho mu biti wageze ku giti oya na akayira gakarafundanye ngaho huruka habaye gufundana yampayinga karibu yewe karibu cyane karibu mama we niko kuragira ngo Imana se wa mugani w'abazungu nguyo yagukerereje izi gutegera kurareba ahantu ntuye karibu cyane karibu ndabomboye kandi urakoze cyane nuko hano haruguru aha shenge hari abanyogosenge niyo mpamvu wamyuhamenye nahamenye ndahazi naha ngira byose aha ngaha panze niho baza batekera iki gipango nico abateka nyine abakunze guteka imyumbati iyo dufite abashitsi bajya imyumbati nabaza bakirira aha naho umutsima urumva ibipango byose guhera hari bakubitira ku gikuta urakize narakubwiye kabundi karagagabo wari ko uvuga ngo kuriteranya wari kugiki si imyembe kazakirirwa kuratunzwe n'imyembe no ndabome twinjira wabonye inzumbamo you are welcome nikoga tuzatubita umukozi wanje yagiye urabyihanganira bwaragiye buratawanyika turuzi uru n'urufunguzo rw'igipango urunguru dukoresha modokari isehi ibishingwe urunguru ni imodoka yanje na nyine nuriya mugore twabanaga nataye se waramutaye abareka kubitekerezaho ibyo karibu kabisa karibu ahagi iwacu ni hanini ni hagari ko ni hanini yewe ni hani ariko kana uruzi ahangaha niho kuma toilette mugani wanje ni naho abashitsi baza kogera hano ku madushe akagaci niho haba igicucu iyo utekereje kuja kota igicucu naho ahangaha na ahantu hakazuba ukisanzura uruza amabati kuntangana yantwaye ifaranga kandi arahenze amabati yarushara tukura karagahungu kanje kariri hanze mu Buvira karohereje karuhe karacoka inzu nziza cyane karibu kabisa narakubwiye ngo nzo gutuza hakomeye kandi urahanyeretse muze ugira terme ugira terme zitagira abandi banzi ariko nawe kubera ko wankunze ndavuga ibintu bibuka museka none nzagire gusa karibu munzu akoze karibu nzakunda ngo nicare gafunze karibu rwose nushaka kutambukana ibirata ariko wari wabonye se ahabonye igira hepfo kuri amuza kuza ku ntebe yacu niko ni ikibazo kabisa iyo nzu ibamo wenyine kwiba muje ngaho bankumfasha iziremera igura si faranga k'izindi nokuri kabisa nahaga tu ahabonye nziza cyane uruzu kwa marido
kugura k'ibihumbi 45 by'amanyakenya. Reka kubesha. Bagufasha muri Kenya. Kuko ari bene ya marido akoreshejwe mu ntuza z'ibipfura. Mu bwoya. Nabyo. Tuwaje ukuru. No kuba umuntu uri hanze. Ndiyo tubona ariko twebwe so kwa matunyuramo tugane. None nuko bimeze. Noneho iki ni icumba. Ni icumba ahandi inzira ni igikoni. Kwamwinjira mu cumba ni mukane guhindura imyenda. Kurema. Keneye no gukaraba nakoze. Wowe aha ni mu cumba cyacu twese ngo ni wanje. Aha ni cy'abashitsi ni naje n'igikoni. Abashitsi bararafi n'igikoni. Ariko naragikinze hari umwe wigeze kuza tukaba twatetse twumba twadushirira. Ni mu gukunda kudushirira. Noneho ngo ndangiza nje kwicura njya kutureba. Cyane kiduheruka. Usanga yaturi. N'abantu binose. None genda urebe uko nyine ubika ico gikapo cawe. Reka nkibike. Nurangiza. Ese noneho. Zingiye gafitaganiye neza. Ambe kubwira undi mugore. Ayo banzo yareke. Ayo banzo rigenda banzo ubika isakoshi. Ayo banzo yareke. Yenda ubika isakoshi kabisa. Ariko waje wari iki? Waje wari iki? Yewe sinari. Ntabwo nari. Nari ko umwanya wo kuja gucumba n'umwanya wo gutekera. Witekeraga hano iwawe urafilinga feri. Ni wawe kabisa. Yatangiye bya bindi byiwe kandi mana we. Ndamubwira ko bicagiye ako na stazi yago. Ariko natunganye gutegura. Ariko nimbeshwa. Ku Anastasia nuko mpanza n'ututuyanza ari tunda ariko Anastasia ni wari umugore wanje kandi muzima. Anastasia ataramishiga itaramo neza kandi ko ndamuhora ubusa. Coco ndakizi. Ko ndamuhora ubusa. Cyo kintu cyo ndakizi ko mpamuhora ubusa. Ariko abongeze nibo bavuze ngo as long as Niko ariko byukusenge bacu we kagica kabaye umugozi nimba atari ukurya mugabo yo kwirirwa imyemba akayirarira akagira ngo yongana natwe turi mu kurya amagi y'igitondo nijoro. Mushumba yampaye urayicigatiye bibiri wo kubonaga yogira ngo warakijijwe mugani wanje. Turemenye kangahe? Yambu usigaye utanga amaboko. Ndareka niki se? Warakijijwe. Niko nahoze. None amakuru muvyukanye. Yameza nkabandi n'izuba ririno. Yasasa. Kwe. Nakwe turi amahoro. Imana yakomeje kuducira inzira urabibona. Iki ni igipango canje. Yaciye inzira yarabubakiye. Yaratubakiye. Bivuga ngo kandi yatwubakiye mu buryo bubiri. Ura mugorega ni icubako kimwe. Iyi ni inzu nturuzi ritara. Rishinzwe gufata abantu baza bafite imitekerereze idahuye n'ibyo banyiri gipango yabatekereza. Uko mbaye ngusunguje. Reka nkubwire. Bibiri zivuga ngo ntamunyabwo buzobona ijuru. Nushaka guhagarara kandi ubwo nubwo bufite. Kuko ndabona iragufata neza intu ngo ntamunyabwo buzobona ijuru kandi ubwo nubwo bakera bagizeye. None tureke turara dukinguye n'imiryango. Muri kubwo. Hari indimana. Mwari amahoro ariko. Turi amahoro kabisa. Fitega n'ubwoba n'ubundi izi nifunguzo z'imodoka. Wamaze. None mumeze gute nshuti yanje? N'Imana. No kuri kose. Oya rwose iyo tubabonye bashumba twatwishima. Ariko namwe mwakomeje nk'ububanda imigozi muri mu gushiramo. Iyi ni kimwe n'umukaba. Vuga ngo wenda igisiri mucaho kiri hasi. No vyumva. Ndikiri hejuru. Ni bya bihugu bazava ngo ni pays sous en développé. Nibyo. Nanje ndiko ndagenda nzamuka mu ni pays sous développé. Yego. Nanje ndasa n'uwawe uzamuka mu majambere. Nariko nihutaga sinzi nimba. Nije wari uguhamagaye kandi kurya bazacu umugana abazungu ngo ahone umwami niho uzumuramukiriza to nanje ngo abazungu abafaransa. Bose gana abazungu. Ese mu rundi nuko. Noneho urabizi turi inshuti nubwo twogira ibyo twofanje nawe.
ariko icyo nshaka kukubwira noneho warantutse kuri ya mukobwa twese turabizi ko wabivuze hari nyine ibintu uzunanirwa kuvuga uvuga ngo wavuze ukuri mu gihe kudakenewe bashumba rwose sinagututse navuze ukuri mu gihe ariko kandi kidakenewe. iyo uvuze ukuri mu gihe kidakenewe byitwa ko ari ikinyoma kandi abafaransa nibo baza baca umugani neza bakavuga ngo shinja ukuri navuze mu gihe baza utabishaka bavuga ngo toute la vérité ce n'est pas bon mbigusobanurire no kuvuga ngo hari umwana wa kiyateka waraye ukoze impanuka none cyo nashatse kuvuga inshuti yanje urabibona uko byagenze ndatubyita uko twobyita kose izina tubyita ni wowe ariko kubera ko wabivuze mu gihe nyine ubivuzemo ko ariko wabivuze reka tubirekeraho ariko cyo nashaka mufashe inshuti yanje nk'umushumba kandi mushumba turabizi ko ibintu byose muza mubishobora kandi mfite ibitagenda ahangaha nogenda ngupokeza duce ariko kandi enda simbivuga ucyo utanyumva nabi kuko turabizi ko abantu b'Imana byose muba mwarabihawe kugira ngo yifite umutima unyuzwe uba ufite ibintu byose kandi bazavuga neza ngo abaririmbyi ngo kwa Yesu ni salama none ga uyu mugore namuzanye kandi reka mbe nkuyihanganishije twese twaramugwaniye ndabona ko wenda bishobora kuba byarakubabaje ariko kandi abashumba muzamubwiraho muhebera intama mushumbye none kira itonde twamugwaniye sinashakaga kumushaka kuko mfite undi icyo nashakaga nuko utarenga ku mategeko y'Imana vuga ikibazo ufite ureke kororosa ikibazo vuga ngo nuko nukomeza kuzanaga amanyanga nimba ari serivisi ushakaho tacu ngumarira tobora uvuge yego mushumba noneho icyo nanengiye kubwiraga turi inshuti nubwo n'umushumba ariko kandi kuri hari serivisi tugomba gufashanyamo nubwo abashumba nyine muri abashumba mufite izo nshingano ariko kandi hari ukuntu mugomba kuzamutwibira nk'abantu inshuti zanyu nimba ngusabire serivisi siko ikorera yenda Patrick kuko mutari inshuti ndabizi none narashatse kuri mukobwa naramuzanye kandi urabizi ko nari mfite Anastasia none nkavuga ngo kuko wowe uri umukristo kandi cyo uvuga cyose cyo kumvikana kuko uri umushumba umfashe ninshaka nje ndakwishura ninshaka nzakwishurira igare rizagutwara iriya mu muryi Nyabugogo amezi 2 taje wowe ahubwo unyishurira rye nyine umuntu bazavuga ngo umuntu agira igare rye yo gupfa ukwishuraga abanyishoye nakumvise none ga itonde nkubwire ko ndabona ugiye kunteranya nubikora nk'ishuti ariko n'icyampaye nje gukora ndabyumva n'icyaha inshuti yanje mushumba ndabyumva n'icyaha ariko kandi buriya hari ikintu Imana turuzi igihe Petero yakase abantu ugutwi tubyumva wowe urabizi cyane simpamya nimba ari n'abanyabyinshi cyangwa yagutemye ariko igihe Petero yatemye ugutwi kw'abantu ntabwo Yesu yigeze amukuraho amaboko Petero yakomeje kuba inshuti ya Yesu urabizi wowe yenda urabisobanukiwe cyane kandi Yesu ni Imana niyo yarapashije Petero kugira ngo amenye ko Yesu ari umwana w'Imana kubera ko bari inshuti ntibigeze bamukuraho amaboko ngo kubera ko yatemye umuntu none ga Imana ntacita babarira mfashe aho kugira ngo umwana w'umukobwa ancike kandi uko araha mu nzu uze ndagusabye wegere mu nzu uze tuganire umuganirize ndabizi n'umuganiriza arakumva kandi umfashe iyo serivisi nk'inshuti yanje ube wiyambuye ubwo bushumba ariko umfashe icyo kintu uzamufashije mushumba urakoze kangende mbigire ndareba ariko kuko ndumva biragoye tuzi iyo wawe usenga uwo ugatera ruga nje gasinza nabimenye iyo uteye ruga warangiza ukavuga kuri iyi umugore wanje aza kuvuga uyu mukobwa uzi ko tuvuga no kuri telefone agatesha guga akakuvuga icyo twibitindaho ari igico mbaye mbona ako ari ikintu gampaye numva kiyakinanira simpaye numva ko umwuka wa Yesu wo kwivanga n'umwuka wo kubesha ntibikunda Yesu ntazaba mu mutima muri mikindi kintu ariko yabigukorera
wasize undambitseho ibiganza mushumba. ahubwo nobikwegekaho wowe wo kurambikwa ibiganza. Sawa ntacyo none tubategereze ejo se. Bibaye ejo kuko mbitekerejeho no kwisubiraho. Reka ngende gutya ndagaruka. Hari ahandi ugiye gusura izindi ntama? Oya ni umuntu nakantu narengeye gufata hano ruguru. Uracadodesha ikabutura? Serivisi guhasaba umenye ko hasaba. Narimbajije mushumba. Oya ntacyo turabata. Sama kubinukurira naho bivuze nabi wowe no kwihangana ko ndakuze. Ntacyo ngaho genda araha ngaha uku arinjiye ubunye. None gusa tugereho. Reka ngende ndebe nimba bikunda iminota ingahe ndamaze. Sawa ni karibu. Ukunda kugiki? Wowe wondoga ntacyo. Abashumbaga mukunda kuba mwiyirije cyane. Oya ni no kuba kuraga ngo kwiriza cyane se ni Kristo ucisha. Kandi reka nkubwire mushumba. Numfasha ikibazo kigakemuka. Nukimfasha kigakemuka. Uruzi ibi bipango byose kuva haniri n'ibyanje. Ariko nutinda muri ibyo ndakubwira ijambo Yesu yabwiye Satani yaramujanye aramubwira ngo niwemera kundami amuzamura ahantu hejuru mu ndego amwereka umudugudu mwiza. Ibi ndabigura Yesu kuko yarazi cyamuzanye aradepansa. none ugiye kundepansa? Oya nukomezaga kumbwira ubutunzi. Sawa ngaho muraza kugaruka. Yego uyu mushumba nawe. Ese ngo ayigwa rufunguzo? Narundi size mu ruhuge. Sawa. Yego.